Turonge kandi umwinyi inkuru sawa abana ba Isiraheli Udukirure baruhagaze Nimundira Isubira mu Giputa Emera Ukereva Koga kandi dukira Udukirure baruhagaze Nimundira Isubira mu Giputa Emera Bagiye
Wangapi kanza duwasi malishwa? Hello! Atubiheze hano naho tugeze. Iyo uhagaze hano ufite mikoro usubira ngo bakata. Imana yo gukora neza hari ngateranye inama kese yitorero ngo tuje kumuca kure hari ntacyo azava. Bwana asifiwe.
umuntu akaza ashaka ifaranga umuntu ashaka akazi uzi ko iyo bwabaga mu dushuri twawe ubwire kugaragaza ubumenyi niba hari aho wasabye wumva ko ari akaguzi ako kumuka se Bwana asifiwe. Haleluya. Ngashaka kwigira uwo ntari we mu mwuka. Asikufikiri siku itakapozishwa mbele ya Mwenyezi Mungu akuhukumiwa naye. Ina raha na furaha Yesu alitafuta ataniokoa kweli mimi wake siku zote. Sina shaka nilibutsa koza jere imana ukiza tukiri maza zihwanye n'ibyo twakoze. None ubu ndanezerewe kuko Yesu yantaruye agera kwa byose byaga biyemeje kumukunda. None ubu ndanezerewe kuko Yesu yantaruye ahera kwa byose byaga biyemeje kumukunda. None ubu Yesu yantaruye agera kwa byose byaga yiyemeje kumukunda. Araberewe ikiganza mugabo ba mbere wanjye mubizi ko arizo haza abana bangahe b'abakobwa n'abahungu bakavuga ngo Kimete n'umukene wa bose. Ubu ko abantu bahaguruka ngo mwicaza abo bapagani ariko turi mu kwishura abapagani b'impara abayumbe bakicara kandi twamara twabihumwe 300 ngo barijije umukobwa ko baramuriza twe tubwira ngo aseke abo saba dayimo. Umwuka twaje kurwanya ko murawishurira ifaranga ngo usubire turwanye. Tumaze igihe tudaseka none umunsi wo guseka kurashaka abariza umwana. Ese umugabo y'amagambo agiyemo bamutumiye kuvuga ubukwe. Bwana asifiwe. Ubu ubutumwa bwiza mpaye mvuga sinagiye hirya y'ibyanditswe. Bwana asifiwe. Kuko itorero ahantu riba ni mu rugo kandi urugo n'urwa kabiri iyo zabaye ingo zire mu muryango. Umuryango ni ubamwe abakristo n'iryo torero. Iyo nirindwi gupfakaza 91 mwihutu hako ndi avuga izina ry'umukobwa wa Yefuta. N'uyu muntu wagoroba ibirenge ntiyigeze imuvuga isi kaba wamo n'abasinzi ni babantu n'indaya ni babantu. Abagabo bibiri baragiye bavuga amazina yawe. Bwana asifiwe. Yagiraga igipoyo cy'umuryango baza bagaterekaho mu gitondo ahindura n'inoti feza n'izahabu. Wabivuze Petero ngo azamufata ukuboko yabanje kumukuramo ifeza n'izahabu